Herkes sarmış Allah, bugün sizlerle The Last of Us Part 1 oyunu hakkında danışacağıq. Oynayanlar veya hardansa izleyenler bilir zaten. Ve keçək oyunumuza. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Deməli uşaqlar, bu kız bizim baş rolda oynayan Joel Miller adlı karakterin kızıdır. Bu ise Joel Miller'ın özüdür. Neyse, Joel işten gəlib qardaşıyla danışdıqdan sonra kız oyanır ve başlayırlar danışmağa. Neyse, bunlar danışıb qutarandan sonra kızı çıxardır, buna bir dənə saat deyir. İndi neyse, oğlan da bu inanmır, tutur ki saat işləmir. Neyse, kız da inanmır, başını qoyub yatır. Neyse, indi biraz keçir, kız yuxuya gedəndən sonra atası aparıb qoyur yerinə. Kızı yerinə qoyandan sonra gedir televizora baxmağa. Neyse, indi gecənin bir yarısı kız yatanda əmisi zəng eləyir və deyir ki, Aton orada da tez ver telefonu Atola. Canım, telefonu hemen babana ver. Neyse, indi bu kız əmisi sözüyle başlayır atasını axtarmağa və əleyv-əleyli axırda atasını tapır. Nihayet baba. Neyse, indi kızın atası yaya çıxır. Başlayır atasını sorğu-sual eləmək ki, hardaydın. Buraya gelen oldu mu? Neler Kız da qorxur bundan, deyir ki, nə olub. Atası da elə tutturub ki, kapırlar, kız da deyir kapırlar nədir. Nasıl hastalar? Neyse, burada da kızın dayısı zombiləşib gəlir. Kız da qorxur, atası deyir ki, narahat olma, mən səni qoruyacağım. Atası da elə gec kimi zombiyə deyir ki, səni uyarıram, yaxlaşma. Neyse, bu da atasının ilk cinayəti olur. Kızın əmisi maşınla gəlib bunları götürür ki, gedir. Neyse, indi bunlar otururlar maşına və əmisi oturub maşın sürməyə başlayır. Neyse, indi bunlar gəlib çıxırlar belə yerə, buradakı probka doludur. Burada da bir nəfər şir yeyib dünyamı qışqırır. Zombi gəldiydi. İndi adamın digərləri bunu istəyirdi nə? İndi bunlar gəlib çıxırlar belə yerə, burada da adamlar doludur. Neyden kaçıyorlar? Kız da deyir neydən qaçırlar. Hələ heç nədən xəbəri yoxdur ki, bütün şəhəri zombilə basıb. İndi burada Tom ürəklənib başlayır maşını qabağa sürməyə. Bu momentdən də soldan maşın gəlir. İndi biraz keçəndən sonra bunlar oyanırlar. Kız da atasını durğuzur ki, dur şuşağı qır çıxaq. Bu da başlayır şuşağı qırmağa. İndi bu şuşağı qırandan sonra zombiyə cumur bunun üstünə. Tommy de gəlib o tərəfdən bunun təpəsini dağıdır. Və bu da Tommy'nin ilk cinayəti olur. Bu arada Joel'un qardaşı, yəni kızın əmisinin adı Tommy'dir. Kız burada yaralandı deyə yeriyə bilmir. Atasına deyir ki, mənə qucağında apar. Çok acıyor. Kaçmamız lazım. Atası da cibindeki tapancanı verir ona ki, götür bizi qoru. Neyse, bu indi kızı alıb qucağına başlayırlar getməyə. Kızın da gözünün qabağında o qədər şeylər olur ki, dəli olur. Kız yanan adamzad görür, biraz da dəli olur. İndi bunlar gəlirlər belə bir yerə. Burada da qabaqlarına bir dənə zombi çıxır. Bunu da vurur, Tom'u öldürür. Öldürdüm. Bu arada bu da Tommy'nin ikinci cinayəti olur. Neredeyse vardık. Sık. Neyse, indi bunun dalına bir talpa zombilər düşür. Tommy da deyir ki, siz gedin, mən gəlirəm. Otobana çıkın. Yürü, Sera'yı götür. Ben tek kaçarım. Tommy amca. Orada buluşuruz. Çabuk ol. Neyse, indi bunlar da gəlirlər bir dənə yerə, bunların da arxasına iki dənə zombi düşür. İndi qabağına söz təyinatlar çıxıb o iki dənə zombini vurub öldürürlər. Sorun yok kızım, güvendeyiz. Güvendeyiz. Hey! Yardım lazım. Dur! Lütfen. Kızımın bacağı Sakın kırıldı. kıpırdama. Tamam. Bak biz hasta değiliz. Yolun dışında 2 sivil var. Emir bekliyorum. Baba Tommy amcam ne olacak? Seni götürünce ona bakmaya geleceğim, tamam Qız mı? öz dərdini çəkməkdə əmisinin dərdini çəkir. Kız var. Ama emredersiniz. Bunların əclaf başçısı da əmir verir ki, vurun onları. Siktir. Və bu momentdə Tom yetişməsəydi, bəlkə də Joel öləcəkdi. Neyse, Tom əskəri vurub öldürəndən sonra bir də baxıb görür ki, qız yerdədir. Və sonunda çox suyun gözünü yaşlı bıraxan o səhnə. Biliyorum kızım, biliyorum. Dinle beni, canın yanıyor biliyorum. İyi olacaksın, azıcık dayan. Tamam, kucağıma alacağım. Canım kızım, biliyorum kızım. Hadi kızım, dayan. Biliyorum kızım, sık dişini. Sera. Kızım. Aga be, kız getdi.
Sakın yapma kızım. Azıcık dayan kızım. Hadi. Hayır. Hayır. Olamaz. Hayır, hayır. Ne olur. Tanrım. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapma bunu. Lütfen. Hayır. The Last of Us Part 1. 200'den fazla kişinin öldüğü bildirildi. Vali o hal çağrısı. Sokaklarda yatan yüzlerce ceset vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nden sızan aşı testlerinin başarısız olduğuna dair rapordan sonra dünya genelinde panik baş gösterdi. Sağ olun uşaqlar. Belə videoların davamı gəlmək üçün kanala abunə olub like atmayı unutmayın. TikTok üçün də geçerlidir. Şehirlerden sonuncusu oldu. Vatandaşların belirlenen karantina bölgelerine yerleşmesi. Yağmalar 3. günde devam ediyor ve kış aylarına ayrılan erzaklar tükenmeye başladı.